Союз. Студия «Союз» представляет. Республикасының райондарын бiri қанша рет қыдырып, ел арасынан дарай таланттардың жүзін ашқан Айтылы Өргесе фестивалі 2-3 жылдық тынығудан кейін қайра сапарын ұлантты. Бұл жолы ал Байырқы Ош шаарынын 300 жылдығына арналып өзгөчө маанай жетмекчи. Ал Өргесени баштап берүү Алапкы районунун өнөрпоздорунун үлүшүнө түшкөлүп отурат. Өргесени Алапкы району мурдага бир алып, бир топ таланттардын өрнөкү болгондук. Бирок андан бери далай жылдар өтүп, райондун аймагында дагы жаңы өнөрпоздор өсүп чыкты. Мына буюрса алардын жүзү ушул Өргеседе ачылмакчы. Өргесени өткөрүү үчүн райондун өнөрпоздору менен бери Алапканын эң коо жайларынын бири Кайын сайына чыгышты. Бирок Кайындын табияты катаалдык кылып, бир түндүн кар жаап турду. Айыл болсо ошого да кайыл болушуп, боо жүзөрүн көтөрүп, Өргесени Кайын байрамдагы шаң менен баштап жиберишти. Авалтан адат турбайбы, ата салтын улайлы, сынакы жаңы турмушта сын мерден айтып жыргайлы дегендей урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына бүгүн биз алыскы Алабука жергесинде Өркесе саамалыгын жаңыдан кайра баштап атабыз. Анткени мына жакында Кыргыз телерадио компаниясынын жаңы имаратын берип жатканда биздин президентибиз улуу урматтуу Аскар Акаевич ушул Өркесе маселесинде кайрылып айтып кеттилер кыргыз журтчулугуна. Ушул Өркесени кайра жандандырып, элдин арасында ушул шайырларды дагы кеңири тааныштыруу максатында ушул саамалыкты баштагыла деп айтып кеттилер. Мына ушул биздин президентибиздин сунушун алабукалыктар биринчилерден болуп колдоп, мына бүгүн бүткүл журтчулугубузга ушул Өркесени тартуулап жаткан кезегибиз. Өркесени баштап берүү үчүн районубуздун элине жалпы эле Кыргыз Республикасына таанымал Шакен Жоробекова тартуулап коюуга уруксат этиңиздер.
Урматтуу ийним Сапарбек. Ушу ыргызени Манас менен баштап койсоң. Элеңизди айтпайын. Kayıpçının kürge, kayıp oldu semetey, karasa közge ilinbey, kaydekeni bilinbey, muynaşanda külçara, amanın tappay dal boldu, eki közden akkan jaş, akre kıllı kan boldu, oң beyregin tayanıp, oyranım aban de buylap, sol beyregin tayanıp, sol tanım aban de buylap, öleyinde ve havay, öz canını özü kıyavay, Bileske çıkkan karagat, bezildetpe çorranı, veren abam alacak, talaska kongan aylыңды, kağılayın kanabam, tabalbadım daynыңды, ken kolga koygan aylыңды, kokuyabam ülköntom, senin tabalbadım daynыңды, kağılayın kanabam, senin karacağay baltan, bunu kaykalatpay kim açtayt, buna kalın kırgız kopargın, kapalantpay kim baştayt, ay kırıp çetten jol girse, ay gaylantpay kim tosop, esilim senden ayrılıp, ay karangı tüm bolor, aylığına çeker kim konor, kokuy kınavam kanteyin, öylenin tiktep körbedim, kırmız menen judurup, kımbat menen budurup, kolum menen kömbedim, ne poşentip külçara, öksü uylap turguça, tangak şayıp sürdele, жерден карап чыгып пуркура, туматар кайча чели, жан-жаны ойганып, тала түзден чуркурап, толтонун башына күн жабынып, бөлүнүп, жердин жүзү чарага, туптулук балып көрүнүп, үч кош айдын айына, күчара көзүн сал деле, таластын куйган байында, жаңырык менен бакырык, бир бөлүгү ал элдин, Манаста уран чакырык, бакырыгын байкасаң, көктен жылдыз баз болгон, төкөр уста белекбай, дөттү менен дос болгон, кайыбынан кабылган, мурунку өткөн Манаска, мура болуп табылган, барскан алса үйлөшкөн, төкөр уста белекбай, кадимкидей сүйлөшкөн, Кудай сакал кубарткан, кузгундай көзүн кызарткан, кырк калчасы жанында, картайса да карыяй, кайран уста белекбай, катуу жаңжал салыптыр, кара мүртес канчора, кырк калчасын кылыштап, кыргын салып көрүптүр, Белекбайдын теке мойнун ак кесип, чоң кен колдо калыптыр, жылгыны кен кол чоң талас, адам өлүп кан агып, таланга түшүп калыптыр, семетей атын жоюптур, канчора кандын эли деп, журттун атын коюптур, канчора кыяз экарам, үйрөлмөнүн сазына, үйөлүп колду чайышты, чогулманын сазына, чогулуп кеңеш курушту, калың
kara jediger kalbay kellep çakırıp karın salıp bakırıp kançora kep başladı ulukların şervetlerin el başı yüz başı en tömen kol başı el baştağan erlerin o birin kalbay barın kel ay zameri ok kıldık ay köşerdi çok kıldık kazına talap cıl kalıp olca kanı koylattık kazınasın köp talap bere şerri sevete incayladı. Anlamaz uşul ırkeseni rayonduk madaniyat uyunun direktörü inim Kerim Bayga berip koyacağım. Rahmat. Men uşul ırkesege жооп kılıp Atay Oğunbayev'tin esimde degenlerin atkarıp bereyim.
yaşlarının ay özündey gana bulutsun ziyalığanı. Mırdayt süygönün, akılına tüygönün, aşık bolup jet albay, arasat günde жүрgönün. Men dagı ırdap bereyin, aşıklıktan bir sabak, dak saldı uz jürökö, darbisar gözel aktamak. Gürdöldü jaштын işeken, güsödüm süyü çarbagın, amanat canga belekte baң, anoşo güldü karmadın, anoşo güldü berişke, göz aldın izdep bargamın, bulaktan görüp çak düştü men bulbulday avaz salgamın. Gördüm dalay urunu, geçtim bayram uluunu, izdep geldim gözel kızan, ışkıdar sendey suluunu. Tanıbaysın sen meni, tartуу kılat el seni, tanışalı şul жерден tartiptü gözel gel beri. Görbөгөнсүң sen meni, köp maktaşat el seni, görüşölü şul жерден görkömüm gözel gel beri. Göynөгün kızıl başayı, görgönü geldim atayı, büyütkö salsan özün sala, görköm gözel sıpayı. Joluğun kızıl başayı, yol jürüp geldim atayı, jalınga salsan özün sala, jarı ker gözel sıpayı. Kıylanı gördüm kıdırıp, kara su menen suzaktan, kaş kirpigi tögülüp, karasan kumarı parkatkan, gökürökön ört koyup, gök yıldızın sanatkan, janada göğün görmökmün men jaralgan bolsam kanatcan. Oşolordun biri da okşoboyt sagaçın aytsam, gözüm süyse ming sulu, göңül da süydü bir sulu. Göңül süygön sen boldun, görünü aşık men boldum, saratan aylar salkın güzel, sanadın bele gözel kız. Emdigin aylar ek ay güz, estedin bele gözel kız. Surağanım sebebi süyböy da kişi gelebi, sıpayının cayini bilbey da kişi gelebi. Belegin kızıl gülüm var, beriş üçün boldum zar, tartuğum kızıl gülüm var, tapşırış üçün boldum zar. Ziyada bolson kulak sal, zarımdı uğup gülüm dal. Gerek bolsa gözel kız, göre turgan günüm dal. Karangıda jol bassan men çırağın bolup jüröyün, kayda varsan canыңda ımağın bolup jüröyün. Günde gelip su algan men bulağın bolup jüröyün. Jaşırбастан açık ayt, emne bolsa oyuңda, жүрөгүнөн ilingen da, tutkunun memmin torungda. Kıynasan da özüң bil, o sıylasan da özüң bil, taqdırım senin kolunda. Kıynasan da özüң bil, sıylasan da özüң bil, taqdırım senin kolunda.
Мен ушул өлкесенин кезегин райондук Керегежайак коомунун алдыңкы соода кызматкери Ашырбаева Алмагүлгө сунамын. Рахмат агай. Жүрөккө турган сезим аркыл болуп, бүткөнүң күн дойлонуп, калбыр болуп, келбедиң аппак сезим жабыркады, тамчыдай акты жашым жамгыр болуп, тамчыдай акты жашым жамгыр болуp. Сезім қалмақ еле санат болып, қанымды қайнаттың да шарап болып, келбедің жап-жаш сезім жабырқады, долуда жерге илген дарат болып, долуда жерге илген дарат болып. Sen kettin jarım bolboy ardap kalgan, men bozdop boş kaldım ömür boyu, uyaday bostor boyu qaytpay kalgan, uyadan bostor boyu kelbey kalgan. Келбесің қалған бағанық болып, жүресің дағы кимге жарық болып, секетім сен ойланып күн қанамын, су ақпай қақшып қалған бұлақ болып, су ақпай қақшып қалған арық болып, Акпай қақшып қалған арық болып. Мен ушул кеземди эним Дүйшөнгө сунуп койсом. Бир кезеге жооп кылып, элдик күн сарын жүбүкөйдү аткарып берейин.
Мен ушул ыргезенин кезегин Жалгыз Өрүк деген чарбасынын мүчөсү Рахманбек Кенжекеге сунам. Рахмат. Ömürgө jangan күн айым, еңсерін сенсен ылайым.